Paul Comenencia, hoop ik conheci, profissional, que forma parte da Raad van State, a dona a apresentação de consejo aqui, hoop amplo, basado no Statuut de caso aqui, e dat tem dois pontos de saída. De constructieve samenwerking en onderlinge bijstand, en outro de bijdrage aan een evenwichtiger verhoudingen en wederzijds begrip. Dus het aporte naar een relatie más balançada e com compreensão mútua de caso aqui. A sali, em total, também 9 consejo voor die consejo completo aqui nos Ponesina e den conclusionan e afsprakenlijst de IPCO na ponto 5 também tem momento que põe a luz arriba consensus Rijkswet. Como quiera, com nossa discussão que banda, atualmente está em HOFA, está em Rijkswet, está caminda AFP Futuro, está entregando autonomia de país aqui contra todo processo. E essa aqui vira claro também, de afsprakenlijst que wordt firma na IPO. Nós temos parte solide. De Rijkswetprocedure moet zo worden toegepast dat over autonome aangelegenheden geen Rijkswetten tot stand gebracht kunnen worden waar de landsregeringen en de staten niets uitdrukkelijk mee hebben ingestemd. Então, aqui não é demonstrado também que na IPCO 2022, no qual nos outro colega na terceira delante, tabatating ankara kaba e aspraak lang aqui, e den esaki, onde futuro e AVP e fulle comissão afirma, het terminar bisabo também que reeds eerder tijdens de IPCO 22 in Sint Maarten, la explica die lo qual que ting firma, het terminar bisando de delegatie hebben hieraan onvoldoende vervolg gegeven. Na meeste doen na meeste profet van onvermogen, herling afirmação na IPCO 2022, douwers firma e afspraak lang aqui, e que Reino Hulandes da bolbe bisabo worden 2025 bosso mes, no da duna contenido e valor al respecto saki.